Mentah ke arposan teruk benar besau, arajar arposau ke HITO West Janti Hills rengkat ke HITO Jawai Town, hapak ke jengelam jong usamla Grezen Kso, u belang ru usketeri jong ke HITO West Janti Hills District, kilalet banyak kondo ya u chairman jong ke municipal board Jawai, hak jengedai berkejaka berat akinyut hapak sor Jawai. Nak kalian jong u chairman jong ke municipal board Jawai, ulapan terkena bakaladan kejaka ban let berat akini kinyut, tang baswa bagakam kan lang ke office kahaban penbiang shwa ya ke clearance na ke South League Departments na ke NGT na ke Pollution Board na ke Forest Department bat na ke Irrigation Chairman juga Municipal Board Jawai ule ko buru bahado mantaya ke ni geja kala jakalet ke bami na ke yau kihan bat na sor Jawai let berat ya ki jaka balapan bet tangkat tukan di por kaseng kala dawa na ke sorkar bakan shum kia ya ke ni kekam shu kaseng kala ongru baka sorkar kala ada ban shenano taki kor ki bor jong ka juk thamai ban thang ya gini ki jakhlya bala da ka sorkar ka pateng ban let berat pathar ya gini ki jakhlya kom ban let berat menshwa shaman ka jai ka seng kam padiang da lai lai ru I negasi na liang ka HITO West Janti District dilang ka hito Jawai Town ban chami ya utman yang ka municipal board ji to ka thano jam kat kamu tibi kate hadu kate jam tahu ciwan tano jet municipal din wade forum wade chemi wo tibi wa anti tano jet ki du temporary dan hi dengan liang yang i kejingwan ye chem yang inne kesni ini to wa ngan liang ini liang yang i mem kwa de yu jab usa gi po prang disi bata prang masjun dan itai daw i dawai na sorkar wo Ulek smart ko ya kita gikam kutok godang sakting kenang wa uyo nak kini municipal board ya ite town jeb kenang wa region tia yang iuman ko koi ko suba ke civilian le wa mendayo kini municipal i town jeb untuk ulek ko kamu lek ko ham kerja wa ulai no jeb gam tu lem kita gi scientific kat kam protested wakate ada sisin kini municipal board ulek ko no chapko no ga mkjai ini yang I percai nawa ladaka le go scientific ways even support ita to take the place